bayat hari klau jing jarba kat basya kemat nganang len ding pun keng rukika ngabi syab nya ngam la syempang asyanukan plikala syedin ngapai ban kertiang ban wat yelu kendra ngapertaha ublay basnyaw ubadan kajing yasya dajing yang ugdaw lentisya jingba dayhang taking ba upliwang ya jingmen ba nga juwa hang taru nga sa syampang bangadon batlu kendra Sumilong unong pening ia mengan yang sakit hasla kendau shalor sebleng pait ben reukin yotip ba mimilong ublay dan bol ba isnay bat baim tosyo penrat angapen bena milong usim kisim Jisunong pen injonga ngawan banis no tang hamil wat lajing kelakadap aingan nang iame haduk bajing imkan dawai betin yang akad banang yat bat yakilog ba ijonga yakiru wat kentat Sumilong unong pening ia mengan yang sakit hasla kendau shalor sebeneng pait ben reukin yotip ba mimilong ublay dan bol ba isnay bat baim tos ngakundrat angapen na milong usim kisim